sinanako lokudako kuleli viki angathi nakubita ngesilwane ngakubita ngithi yini kodwa nje indzaba lebayithandzako bantu indzaba yeValentine naku yole Valentine namhla ngoba sesike sayikhuluma kaningi la etinhlelweni asinawulandza kangako lokho ukuthi umlando wakhona unjani qha sebawuvile abantu kanenge namhlanje sifuna ukukhuthaza abantu ukuthi ku Valentine yini ngoba thina sithatha ukuthi ilanga lemvuselelo imvuselelo ke kusuke uyendela ukuthi umuntu akhumbuteke impilo yemihla ngemihla ekuphileni kwakhe leta kwenda naku lakhuluma ngako make Bhajisi nalabanye etindzabeni tabo GBV tingendeki ngoba bantu bathandzana onke malanga bangamele umhla ka 14